Evyo nabigambirwa izuba rya nyuma bazyaha mushomo gwo kurwanisa obworo ogubire gutebekanisiibwa bamushanga sako gwetabirwe mu bamemba babo bona okwetorora district ya Shema batyo nkaba kugukora barabatura ngo eminwa yabo hamwe n'emitwe niyo bisizo obwora habo butebikira atene twaresha obwo no kushomo ngai basimini so zona zikaziga zarabangai wadamu mwawe wadawo kugira ngo kumwagurire nzu nyingi no bone nimpanisa ebizu zona zikarabamu okomo no kubasa kuryenzu so sakote kabasa kubena sente okomo no tabata controlling jora mwebazo mukugombye sente arabwira abo bona barukoresa sigara hamwe n'amarwa okugireke baro tunoresa sigara yo kwinganashi ati ni ndese pakisibiri izo pakisibiri ndwaziresa najira paketi ibiri kuri umuntu zingayi yaje mu nshiri zingayi najira ntinyahi ngurga umuntu wanje mu nshiri gibi itafari ryochize nshiri zingayi ko kumara kuresa bajo eyo ni tafari Gordon Nankundo General Manager wa Mushanga Sako ayihanandirize bamembo kufa munonga hamagara gabo obwe bari kubicira nyensya bakeguza kandi bakatungura banka yabo. Ekindi tugenda bakorera programu okureba okutwakubasa kutaho muringo ogwo bakubasa kugumana beraguriza nkabeterine twataginena na health insurance partners kubashomesa okubakubasa kugumana rundana kasente nemba wita kirwara akaza omurwaro rutarabenti koragana naryo bakamuragura bamemba bari kwihayo za rono batine kigenderwa nabo barabwirwe so timanyi manyisangu omuproni yona saving and investment wajya mutwetaga behavior tugomba tutera hansi n'umuco w'imbi nangwa no yakwetara bank umuntu wamwe sente zawe bashemerwa nazo kugaruza umubwira mwe nabo bari kunyaga bashemerwa za bank abakoreka ibizo byabo bachaza kubiyora ka bank kabasha biya kumpurewa akakantu kagoma agreement kugira ngo iyo wayemerera memba no bwacu ruho anyagere yasinjere cyo babe niyo berukanze ngo ko ni bashasho nabwanyuma habiriho kuronda ba delegates aho bo rubantigana nibija kubana bajecerwa delegate omwe omunchiko za general meeting bwanyuma yaba memba kuba binji gasha kwa Mike atwakire